ku na radio yo xavisa sagwadi laha ni kombe ku hi tlhelerisa nyandzhaku hello guys, welcome back to Tsonga Rap Talk Show. If I was a subscriber ka channel ya hina, make sure ku ri wa subscriber u tlhela u khumba na notification bell ku ri u nga saleli ndzhaku. So namuntlha guys hi ta va hi review track ra Mthimbani ra Payback Time leri before ku K-Nice. So leswi nga endliwa hi Mthimbani hi swin'wana swa leswi a ni swi expectini ku ri swi nga ha no endleka anytime hikuva na swi tiva ku ri Mthimbani hayi ka timhaka ta beef a hi munhu loyiwani a tekaka nkarhi ku va a beefa munhu loko ku ri ku yena na munhu va na misunderstanding ka nkarhi wolowo. So a ni swi tiva ku after swivulavula leswiya swi nga va kona swa Mthimbani na K-Nice last year after track leri ra Makhandlele ni swi tivi ku Mthimbani a swo boha a endla swin'wana swo fana leswi na after loko a humese track leriya ra Spotlight a ni swi tiva ku track leriya na rona ku ri track leri ri got K-Nice mara a ri nga kongomi straight track leriya mara ka track leriwani hey lawani ku kongomiwa munhu straight lawani ku kongomiwa munhu straight. So guys hi nge se continue mi nga rivali ku ri nongonoko wa hina wu sponsoriwa hi Swash Fashion kusuka kwala Giyani. So if mi lava ku rhungeriwa swin'wanyani tirhoko ta micato tiyunifomo ta vana tijaketo kumbe tihembe ta micato or swimbalo swa kereke mi nga tihlanganisa na vona nambara yi kona kwalano make sure ku ri u tihlanganisa na vona kwalano ka WhatsApp ende loko u va byela ku ri nambara ya vona u yi kuma eka Tsonga Rap Talk Show or u yi kuma eka Vuruvai kumbe u teka screenshot xa video leyi u va sendela va ta ku nyika discount. Ende loko mo cheka guys ka track leyiwani ku buhi verse one a ku buwangi 2 verse or 3 verse ku fana na loko ku bufa xipolo wa nyikiwa ti-verse ta 3 2 a nga tsitsiwi xipolo mara K-Nice kwalomu khumba kambirhi kanharhu kwalaha na kwalaha hikuva va n'wi ba hi verse yin'we ntsena. So a ntino i a nga producer track leri ku nga va ku ri Rico Boy ku ta tika nga Rico Boy so u ta forced ku ri a choose side and if Rico Boy a nga vi kona ka EP ya K-Nice ya this year then ku swi vula ku there is something going on kwalano a hi nge Zimbabwe swi komba ku xi kona xi nga kona a ni sweswi a swi tiva ku ri Mthimbani u tirha na Rico Boy sweswi. I'm not sure ku ri Rico Boy wa ha ta ya mahlweni a tirha na K-Nice ka leswi nge le ku endlekeni ka nkarhi wa sweswi mara I'm not sure hi ta swi vona hi ku ya ka nkarhi. So mo ni nga waste nkarhi guys ni vhela ni tlanga track leyiwani Payback Time payback ni nga zi ni add chumu ni ku Payback Time leyiwani track yo tsariwa Payback title ya yona i Mthimbani Payback. So mo ni nga add swin'wana ku Payback Time or yini mo ni play yeah it's payback time. Let's get you know still undefeated baby. Let's get screen saver Mthimbani atwanga rospini. Let's get expose our voice note because of bitch atwanga rospini. Ani matsundzuka last year loko expose wa voice record ya Mthimbani la a vulavula hi K-Nice la a nga vulavula swa bad K-Nice voice note leyi nga trenda blind yo leyi hlayiwaka lawani ka ngoma leyiwani mara mo before ni vulavula swo tala a yeni hi yingisela ya mahlweni. Ani matsundzuka loko a rahiwa nomo hi mapele a ri na price tag va karhi va ya ku performeni ka gig yin'wana. So that line yi vulavula hi that time loko a rahiwa nomo hi mapele. Loko ni nga rambiwangi a va xavi thikithi va tshama handle the whole night xikhangelani PHB ku ri la Spotlight mara leswa swo a va xavi mathikithi ya phati ya misava a hi leswaku va ti-chance leswi always loko ku va na gig ya phati ya misava ku va ku tele ka gig yaleyo. Gig ya phati ya misava yi sesama yimisa yi sesama yimisa na kan'we Diamond u xavisa mathikithi hayi lowu hi nkarhi wa gig ya misava. So line liya yi na mavun'wanyana xikarhi leyi. Talent, discipline, and I think who next. Kopela na hairstyle, cause you tranga rudet. Spolwani nga ku flame, ya fantastic four. Chomula njini chain block and make silver safa. Wagega lo we shamu
lako gega vele hayi K-Nice wa gega guys. Matsundzuka kuna track leya ya No Excuses ni endli na review ya track leya. If i khale u ri na hina la ka channel I'm sure u yi vonile review leya, ni kombisa ti lines ta K-Nice leti a ti bifa Mtimbani na le ka track leya ya Makhandlele leyi nga le ka latest EP ya K-Nice ya Pressure. Na yona ni endlini review ya track leya ya Makhandlele. So if ona hina or i khale u ri na hina ka Tsonga Rap Talk Show, I'm sure review ya track ra Makhandlele u yi vonile. So without waste nkarhi mo hi continue. Ngakuxitsitsi xitumbela 4-5 pads a wu ntondi straight gungulela sayitini ngakugombo nyoke nomo ku fana na xa makhombo meni blonga bya xikankanka autotune yi na pato ta soko ku munhu wa xitarata ka rap mene fake pin andume khale loko wa bomba hi nxiji lwa buruku ra green by shot like Muhammad Ali una xikandza xa pistom na ku maska the great Khali publisher voice note u xirhangisi xa wansati no wonder hosta ti event ta penti ya lolo wisa ya ku 70 lan autotune me yin drain na energy na glory ya philan ni screen ku hala bush u chenela pencil sonda endla sonda Man guys, lexi nga pa beat leyiwani, beat leyi nga va yi biwe Rico or beat leyi biwe Mtimbani, because na yena Mtimbani a nga vulanga ku ri beat leyi biwe mani. I'm sure beat leyi biwe Rico. Sweswi ni sure ngopfu hi swona i beat ya Rico leyiwani, i line ya Rico leyi hambi vo ka va nga yi byeli hina mara leyiwani i beat ya Rico leyiwani. Thank you, Cosman, both pen, and for real, auto-tune, where you end that shine. That's why I take out shine, I go on to Lamzati, okay, like Zyle, was in draft. Masitsundzuka Zyle guys, hi lexi a xi betla na Mtimbani le ka gigi leya ya Phati ya Misava. So Zyle xi vi xi tsutsumeka ka music lowa wa xigaza lowa Zyle xi va khomini hala xigazini sweswiwani. I nga ri swa Tsonga rap a xa ha ri ngopfu ka swona. Xi humese nyana ti-track nyana leti ti nga genre ya xigaza, swi tikomba yi nga ri tile ku fambeni kahle hala ka YouTube. Se swi tikomba xi ri ku tirheni Zyle hala ka xigaza halawani. But last week xi humese nyana track ya hip hop ya Tsonga rap ya love song nyana. So if unge se yi twa famba make sure ku ri u ya ka YouTube channel ya Zyle u yingisela track ya Zyle guys. That's why redo like xavisela sagwati kuna radio xavisa sagwati laha ni kombe ku hi tlhelerisa nyandzhaku redo like xavisela sagwati tshika u xayina hi ku hundzula ntswatsi okay like Zyle wa swi enjoy swivati that's why redo like xavisela sagwati. So sweswiwani K-Nice una ti-award 2. So una masagwadi mambirhi ku vula Mtimbani ku na radio xavisa masagwadi. Musi na yena Mtimbani una yona inani award. So swi komba ku na yena Mtimbani award liya va lo n'wi xavisela va ka radio yaliya Mtimbani ye a yi vulaka ku ri va xavisa masagwadi na kumbexani sweswiwani Mtimbani u va huwa hi ku K-Nice hi xona xi nga na ti-award to hundza ta yena, kumbe hi xona xi nga na ti-award to hlayanyana lawani ka Tsonga rap ti nga timbirhi. So a ni swi twisisi ku ri u vula yini loko a ku na radio yo xavisa masagwadi, kumbe xana na yena u tiva swin'wana ta mani. Swa endla phela ku ri na lava va xavisaka masagwadi na hina hi ka hi nga swi tivi. So swa endla na yena Mtimbani a ri na information yin'wana hina hi nga yi tiviki. Swa endla na yena sagwadi leriya ra yena a ri kumi hi ku xava. Ku tiva mani ku tiva mani. Na mpfalwa thavani lexi nga koma ngopfu career we homeboy koso swingomaniso swa we bela swihlangi swa marimili na hi style na ku xisaka xa xinyani xa ngwadi trapstar vula star xaka ZCC for stroko leya we boy nga ku kova nyanyata wena baby mama mtsandzeke ku vona ku mta bisa n'wana so hi thuka n'we mi kala xivono. Okay leya very mi kala xivono lo swi ndli njhani san'wana so hi thuka n'we mi kala xivata wena baby mama mtsandzeke ku vona ku mta bisa n'wana so hi thuka n'we mi kala xivono. So vito ra n'wana K-Nice i xivono, that is why Mtimbani a tirhisi rito lera ra xivono lawani. I mhaka ya kahle na yona mara ni twa swi nga ri kahle ku va nghenisa vito ra n'wana K-Nice eka swa ti-beef swa yena na K-Nice, because loko ni cheka
a swi fanelangi ku ri beef yi nghenelela na family ndlela yaleyo guys, a swi fanelangi. And beef a yi fanelangi yi va personal, a yi fanelangi yi va personal. Hina laha ka channel leyiwani ma swi tiva ku ri hi swa beef hi swona hi support-aka swona, hi zona loko beef se yi sungula ku va personal. So track yi se hela munhu hi hetisa track hi twa ku track yi ri yini ku ya mahlweni. Last year, we exposed our voice note because of bitch. I don't know spinning. Last year, we exposed our voice note because of gay. Shit, I don't know spinning. Last year, we exposed our voice note because of bitch. I don't know spinning. Last year, we exposed our voice note because of gay. Shit, I don't know spinning. Fuck, push boy, cause a bitch is gay. Fuck, push boy, it's payback time. Fuck, push boy, cause a bitch is gay. Fuck, push boy, it's payback time. Fuck, push boy, cause a bitch is gay. Fuck, push boy, it's payback time. Fuck, push boy, cause a bitch is gay. Fuck, push boy, it's payback time. Nah, we deserve the best too. I'm just an auto. So misali one u bele ngoma ya 3 minutes and 33 seconds, mara u boyi verse ya 1 ntsena. A swi fana vo xiphola lava nyikiwaka tivhese to fika 3 ka ngoma yin'we. So misali one u boyi verse yin'we ntsena mara verse ya 1 ni twi tikiseli ngopfu. So imagine loko tivhese 3-2, imagine. So engari na yena Mthimbani wa xitwela Cannice kumbe ku tiva mani, maybe va ha ri ti-bra or wa swi lava Mthimbani ku va wa ti-bra. Auto-tune bitch anyway. Fana wa timbuti. Gay have exposed the voice note. Conversation ya vanuna should have kept it secret. Why we publish? No shavela ana rock u xitsitsit. Last year on Shrek say Gazon boy. Now it's your turn, you bitch. I'm about to expose your bitch ass. Xitele xa ku luma utumberini we u fight utumbelini ku vanhu va to ku humble. Sifika makumu. It's payback time. You bitch. So if ungese streama ngoma make sure ku ri u ya ka YouTube channel ya Mthimbani u ya wa streama ngoma leyiwani ya Mthimbani leyi vitaniwaka ku ri Payback Beef to Cannice. So na khensa ku va u languterile video leyi. If ungese subscriber make sure ku ri wa subscriber u tlhela u khumba na notification bell ku ri u nga saleli ndzhaku loko hi uploada ti-video ta hina.